باش هەواڵین هێژا منها ئیرۆ وانا شەشان ji zimanê kurdî bibin. Ew jî tîpên dengdêr yani wata wê zimanê erebî de الأحرف الصوتية. منها dest bi wana xwe bikin. Em ê binivîsin zimanê kurdî. Zimanê kurdî. Wana yani الدرس السادس. Wana şeşan. الجمع پێناسە tîpên dengdêr heye. پێناسە zimanê erebî de tê wataya wê تعرîf. Em pênasa wê binivîsin tîpên dengdêr bi tena serê xwe dengekî derdixe. يعني بالآليكارية يعني نبدو مساعدة أي حرف يعني تنا سري خود دنگ دردخه بالآليكارية تدنگا درناخ تيبي دنگدير زمان كردي دل الجمع حشت تيب هن تيبي دنگدير حشتن الجمع حشت تيبي دنگدير هن اف حشتاناجي دبن دبش يعني دبن دقسم فقول تيبين دندير هجمارا وان حيشته دبن دقسم بنج بسسيان اب بنجانا نابي وان دنگ دريش يعني أحرف الصوتية الطويلة أحرف الطويلة وإيدن بيج ما قد ندريش سسي دنك كرد أنجي كن يعني أحرف الصوتية القصيرة نها بينجي دندريش چنه tîpên dengdêr yên deng dirêj. Vegu hejmara wan pênc in em ê wan binivîsin çi û çine mêlber binivîsin a O U I E از دوباره بگم A O U I E مگو تیپین دندریش ین دندریش Evin A, O, U, I, E. Naha tîpên dengdêr yên deng kurd. Em binivîsin tîpên dengdêr yên deng كرد يعني أحرف الصوتية القصيرة مقو سي جمعها سي أو جيتنا أ
ا ا ا اف الگوری ام دزانن اوانا تین ناسکرن تیپا یکمین تین ناسکرن به فتحه و یا دویمین ا تین ناسکرن به ضمه و آدن آداوی تیپا ا تین ناسکرن به کسر ام وانا خود دوباره بکن مگو زمانی کردی وانا ششمی مگو پیناسات تیپین دengdêr yani احرف الصوتية tîpên dengdêr bi tena serê xwe dengekî derdixin yani bi tena serê xwe deng derdixin bi alîkariya tu tîpan dengê wê dernaxin me got tîpên dengdêr li ceme heşt hebin di zimanê kurdî de me got dibin du beş diqesimin di qisma pênc bi sisiyan pênc ji wan deng dirêjin û sisê deng kurd me got yani kin احرف صوتية القصية جداهي دا برا وانده اف تیپانا دنگی وان دریجه و وانا جی دنگی وان کرد امی چا وان ناس بکن دوره مدریا مینا کار ناس بکن مگو تیپین دنگ دیر ین دنگ دریش پینجن امی وان بیجن مگو آ او او ای ای تیپین دنگ دیر ین دنگ کرد سسی ا ا ا مگو تین آسکرین جی ا بفتحة ا بضمة ا بكسر طبعا شبان هجا لغير امجياتن داوية وانا خواه سبا امي مينا كان لسر تيبين دengdêr bide بمين تخوشيد سلاف و ريز